Ka Hills Farmer Union hapo ka jingelam jong presiden ka Sengkmi uba komanda Sangpliang kalalik jurip ya ka Southwest Castle District namar ka jingyap jong kisniang. Habalik jurip sa kasunong Nongbray, Nongdom, hakatan Chiliang jo ka Southwest Castle District uba komanda Sangpliang ulalap bagi don buon kisniang jong kinongri jingri kibedairu kinongrep kibalayap namar ka jingpang. Uba komanda Sangpliang ulai itu balayo banyakran bat ki officer jaka veterinary bat ki lapentip bakadai na marga jingpang jong ka African swine flu. Ula dawaru nak sorkar pakan siu bailutsan bat kumjuru banbu ya kejaka eksamen lani kejaka tes ya kisniang kibawan nasyabar hakat hanjuroban. Santa bu ya la itu rete bu la dela de la lifestyle sti nyakon chota Di mencap dah. i mencap de la san ha gani la saftai bu cap la bu jai de sei ne asta ne kila jai Tapi pila pentip itu officer yang veterinary. kila Ivan Kila Jadi kila ya inject dah. la ai jek la tet la ya gani ba ni nong sementara de bun ngen jek ya sementara kila ban ya la Tiki bata yang saya. Ki batai na nga tama re bu nga phen ya pa re ti kon Tapi antat untuk nong kat noya. Di santai mengacak. ani ti de ta chilak de kala du bha chilak habu ya kini ba potlong ya yara di kila ta ka bi kenyang put kon nan de ana kala mayan beropla de chilak cuy bu te chilak la tere nan de kala mai jeram tam ngen gejong pa gejong pam gejong wati nya kon wa perkat gejong bam jong sang chu long ye nya kon wala chu de ya na la tere bola banamen la ni ne buat stom re abu kicap chai ve de kada da la chi hane taki ong na mo se pichi ong le tapi picap sniang de mana ong ahu ti pot wanare re chimling kala la chi ne ho Dadang menua dang ilaran saya. pot dah lem re sem chimpor La re kat ne no la. Arta cewlen. pot la kam ta win thra da kana re bu pot dah lem re jai asnge la wot la cap ki hajong lap ma de nyakan da kakta ya ne Jam sendiri. hajong se ma bu ki prena ki presnam be thai ki ela be hajong im le Ini yang pergi dang kena nanti pi inject lagi. aho Ja pihak dalam ni menari yang lam namna kapor kidang nak nanti pihak ban inject. Dem pun itu office pun itu officer atau yang veterinary kemawan inject. Long kalong nan ong ada deh nanti. Long dawana klam de leknya berita dan long dah ai lupa kemukan ong ada. De long alis lam namna baro ini di menerisnya yang kita pun inject berjalan dang nak nanti. Kinan la ai inject ki kon ni ya podang nak dapur kha pore chai ai yang inject kalau nan ya da dah di sniang la en kam mun ai ta bun ai bun ya da bun ya yang lain yang chai kata niap norat niap narat dah cirkai ke jong jai macwa area ke menai ke menai pin je ki ada vai tak ki cap na hajong lap ma en ki men ada vai ro dah klalen nei va kene ke men pedeng ke bu ada vai bu ai ya tak cap re tekini bu ai je bu ada vai ka cap chat long kap tane ngaji hanya ji ma ut na chwa nakaliang jongi kum ka sengkinong rep ka Hill Farmer Union hoat ki don bun ki jaka ki sniang hakne ka Than Southwest ki balayap rementa ka sngi ni melawan jengo ya ka way naki nongri sniang bade hi ki dikot jongi hangne ha chnong nongbre nongdom te nalor ki way hakne ka Than Southwest ni lap ba tang hakne ka way ki longying ki sniang ki layak sngau himne kala don santeli mo balayap te ka jingdu nong kala poi da ki lak tengka te mene ngalayo ban yakren ya i officer juga nega veterinary jangan mau keruat
te ila pentip baila deple ya kenika postmortem miki kato katne teli kisniang kibala yap bat lalap bakadaika African swine flu te nakaling jungi kum kaseng ni kentu ya ki bor sorkar bakin pa mardor ya ki injection nam takini ki sniang ki barang don hapadeng ka jingsi tom sing ka thain southwest bat ha lajan bero hi ka wei ka jela ki don ki sniang ki bapang te ngi kentu ya ka sorkar lang baka department bakan pa no ini ki injection nak menta ban yo ban inject ya kini ki sniang ki barang don hapadeng ka jingsi tom kawai pat kamat ka bangi ngis kia bat ngi dawaru na ka sorkar ba kariban bu ya kaneka center kaban tes ya kini kisniang hangti ha bordar sya bakin warna jerobat sene kariban don ka center kaban tes ya kini kisniang namar ba ngisung tu kawai na ki daw ka ba wanra jingpang ka dairu na kini kisniang ki bawan na syabar te ngisung si bantip mentalilay hana ka don kata ka direct entry na ketika bordar haba ong direct entry ke bamut let's say yo kiwan kit ru wadi kisniang yap te kani kan penduk nong ya ki nong rep tingi dawa mardor na sorkar baka de ban bu no eka testing center ka ban pej ban khmi ya ki sniang ki ban nabar shop kin wan shene kira jela ka jongi lum kumta nak le jongi ka seng ni dawa bakat hadu mta kat ya ba phim parla ban bu ya ka testing center sange shwai ka jingwara ya ki sniang ki ban shabar namar kani kalong kawan penduk nong ki nong rep bat ya ki nong ri jingri ki badai ki khot jongi bat ki nong rep jong ka jelahi borok kawai manoban ba khli haba ki yap kisniang kumne nai manoban ngila ikan mau hagitu kisniang baladep haba ngi dawana ka sorkar ban siu bai lut ksan ni kisniang ki ba yap ka jinglut bat ka jingyo kam ya hap he te ya menta lada ka sorkar kam parla ban bu ya ka jaka ban tes ban cek kisniang habordar syakti ka than jorabat kat lada pimpat bu ini ka testing sar ya menta sange no shwa bat yakini ki badang don hap dengan jing sito menta ni dawana ko sakar beriban pa mardor ki injection kenang ba kinla ban yarap te hakoi pat kaliang aku ban kentu ki nong rep bat kumjuro ki officer veterinary kelengkar rihasi bakin ya trailang bat ki nong ri jingri ba pinlet ban ai ki inject hakapor baki sniang kidang red kumtu bat nga kenturu ki nong ri jingri ba pidi ban sya ya ban ai ki injection kenang bakan long kawai ne kilat ban yada habawan ka klam nak menta kini kisniang ke nak leng jungi ni pengpau ia kejing sungu benyau ha kuai kaliang haba ki sniang na cebar ki yo ban laitlan bat menta ha kini kejela jungi klem tes bat haba menta kadon ka jingpang ke injection ru nam ta kini ka swine flu hadu menta 4 pha tingi dawa ba dei ban wanra mador kenang bikin yo ban yada leng baki injection